Mi imamo jednu šarolikost i naroda, i mentaliteta, i psihologija, i podsvijesti. Ja bih rekao jedno bogatstvo šaroliko koje jednostavno Bosni daje to obilježje ono što ona jeste. Znači Bosna koja je baš ona puna različitosti. U Bosni kogod dođe mnogo će naučiti. Jer ta šarolikost koju Bosna ima vam omogućuje da učite. Vi ako ste sa sličnim mentalitetom, sa sličnim ljudima, ljudima sličnih shvatanja, vi ne možete se toliko produbljivati kad imate različitosti. A u Bosni se dešava često po jednom pitanju imate 5 različitih mišljenja. A opet ono što bi rekao, kako je to jednom Josip Pejaković rekao, u Bosni sve suprotno pa se opet sve na kraju složi. Velike carevine su nestale, a Bosna i Hercegovina ostala postojati. I tu vidim nešto da Bosna ima u sebi neku sposobnost samoodržanja, samoopstanka da prevlada, da se u stvari desi da se jave neki ljudi, nađu određene snage koje uspiju spriječiti neke procese koji bi mogli ići na štetu države Bosne i Hercegovine. Vi ako imate Bosnu i Hercegovinu, vi možete živjeti u Australiji, možete živjeti u Americi, možete živjeti u Kanadi, ali uvijek imate odstupnicu. Ako vam se nekad dese nepovoljne životne okolnosti, vi se možete vratiti u svoju zemlju. Ako nemate svoju zemlju, onda zaista imate problem. I mislim da se iz toga razvija nešto što se zove patriotski osjećaj rodoljubstva prema svojoj zemlji, jer jednostavno kad imate svoju državu, onda ste zaštićeni.